Sauli. Sauli. Ia, pe o tu la to dona na matu tal sanga nei le lima. Ina ia singa fa le leo fu le mo wasolea. Ia, fa marulua tulanga na ia le papefulia na o se va na o I le fanga lo afia o lo ia fo tulanga fo le tonu ia vai telefone le il tatu tasto so ia lo afia fo tulanga fa pena o priority ia lo avel tatu hospital fida ia mavaenga tai tatu business community tonu taulanga o vaenga na lo ave el fa momua ia fa tasila ma le vaenga le anga ia le ma fa una fa ola ma ia tatu wafia I tua I te alifanga mana lo monga. Ia. O no o umana o ngai le vana. Ia o lo ele o afia te mini tato paso soinga lentisi. Ona ele ma faina tape se ia lenga ia langa o le mana o mia fa sa o tato le tise le mai tato wafi pai. Ia, tonga manono lo sa ile fa le tot. Na fa le leia fia pe ta ina to ye bisi fa fita o lin tula mai o le ala e nga lu e ta to fa nga te nei ta le fanga la wel ka ku company mai New Zealand. La wa fa tino ina nga ba nga ta to wa file ta le fanga de te nei. O ta le fanga te manato le vai so fo o te le le ta to file ta le fanga au to na manono yo to to le vai so fa tino ina le nga ta to fino Ilamo vaenga ele atofa se vaenga ole ole uma au fenga venga la tu tenga fama vaenga le if si ni e fakti te ingo le ainga on ho mai tau o so ona fa tau e tanga tai ya fi mori ole ala ma le fi mori o testo tanga ta ho le o na le ya ele o hise pa na ma no tanga ta ile ma si anga ole afi work for the people of ata e fu ale lo le fa la tu mo Almena pe ma fai ona tenga se vai mo la tuia afa pe o le ma tuia ya o ne fa to se chefs video ni para o li me tu si e me le pe para te fonia e su mai si si o le o fe na na le pc e fu le lo do fa recommend la fita fe na afa pe fe la e no e le si si la me lo mo wa te va la wa lo wa fi famina muy lo amor a was en fin su mesi se fa pipi awa tu la ai la lo ai ai na fa ba ma ne awa e va ai tu la sa de mo ai e de why ai no ya fi na ile switchboard fa awa man to for fa ta le ets e se le tu ona sai so le why ai e se fe mo me ne awa o le si tu pe fa o po le ai o le atu tu mi fa mo ni sa to why ai fa e
ina ia moa la le mea nea, wa uma masau ma le mune, le mauta le ai mo. Ina ua matu le afi tala fia nai le, e fua i le long le whare lai. A whapewa lai mo le nga whaterai. Whataura le afi le ua paura le afi matu mo. Ina saura i ole le o tangata me le tato ofisa lalo lai na fitu le oro e le o mea lai. Tabu e le o sia le afi le le la matu la le mea. Pau ai o me ole le afi le o tonga fitia. Ia o isi la mea, e isi la lea o me tape. E mi se fe tō whaia, tō whaia. E ma appliances sa tanata. Mai leo ma whaala ngai na le fosio le awhia. E le ma whatia le longa tō whaia. A whaala o si o moana. Langa ia le ngā luenga a le whautonga. O umona whatu la whinoina. O lo o iai al matou whainga pa anga ma le baanga. Fule le private sector. O le lato i le o baanga la ia le social au whai mori. O le lato ana ia mata whaioi. E le o la le matou ngā luenga. Tu tonu o le baanga lea pe matou ngata i tua mai o le switch sport. Me le ia le mita. O le tulanga na o lo iai le whatulanga ina o le whatino ina o le matou ia o nang. Ona pasi le baanga ia le o whai mori. O la tau fuilo o iai le tomai. E lau te tiro. Po le ale lou to le whale. I o la fule to inga afi e tala whea ngai le ma le to inga lou le. O le tuso le mta whai o iana wa umana ma vai vai. O le mta whai o ina le baanga fule al private sector. I se fule al ngā luenga matou ia le whautong. Ina la na nino ne. E te tongi ana ate a ina le no e mai la to whai mori e sa te whai si lo ia. Ia. Sa ole. Sa hatau a wafi masina te ne. Whaafe ki ia wat. Tau na whaatau wai. Afe Barcelona. O le afi sa mau e lunga reisi company le sa le tau la. Fitu afe ringa se lang tu sa na 32 amps. Mo mai he. Sa whaatau ina le lua afe. Barcelona. Pabule le lua afe fitu se lang na tāla. No putu la sparele company le. To sau nele o kafo. O siri atu la le taumata. Alo te vai o company le. O le lalo le lisu company. E free duty. Le mengo afi le to. Se pentai se sila le to tato vai na community whaakoe. E ia mes whama o siri atu taumata o afi wa mai. Ai maua lalo atu ia amsa moa. Nei lo le tamo fia le nei afi le masini tene. Ai te le amsa moa. Tamata le se fua pa ai e mele. Walo na wino. Na uwa ai sawa e tina saina. Tu lo voi o ta ole whaatau le lua. Sau le spaitu sinis whaatau le lua. O le metu. O le a le na whaia e nei tato a ina sa moa sawa ni mamai pai male na mai whaaso. O na fong le fi. Whaisi tau tate. O le a le se wha amba maa venga mo na tato ai. Na sisi la tato komiti whaafua le tulanga. Tai, sa lola ofisilia nga i tonu le nga wenga lo fito i tonu i le tato ofisa tu tonu. Whalablave whafose ima whalablave matu ia. A sila fo i tato emergency orders na wabatu na umanino atu waile piliota. O le taimi whaatulanga ina. E mawhai ai o na eligible i lalo le tato whaamama awenga leo atu ina ato le malo. Ma o i foi o lo a fia i male lua vai aso e le whaatino ina le tato proclamation of emergency. E iei foi lana sila le tato komiti le tūlanga lea o tato wafi e whaatawina i nei Samoa. Ma o lo iei foi le tūlanga e whitutu na iei. Ma o lo iei lewa no e te tono o tato polo inga o le tūlanga le taun whaatino e taona whiso taisa o lava i le tato mtanga luengo tiute. O na whaatino la i o le iloilonga. Pe tala whiunga ia ma tātou whaaba au whapeona tu ina mai tono tātou emergency ora nei. A vaenga o mana na o tilo iai. Tulio antula kisi o na tāsesa. O le tuturi atu tāsesa le whamama abima. Pia iai se angawaa o le whamama abima i tau whaopopo. Ia, wai ei tato ainga le mawhaina o kangi au wafi mai atunu i whafu. Ai whaatau i tonu i nei Samoa. O le pili o tala lea peona o tā ua. Le mawhai o nā ngaba aila i le wha maa awenga lea. Wha e tataua na au mai pepa mwha mtalanga. Ai whaatino ai fo i le iloilonga le tato mtanga luengo tiute. Inisila
abenga lea nga va aloa iai ia tau whaopopo ia pe Le tiute le lungo tato wafi le mo te inga. na o le tiute e lea nga va ai Tiute le cost. a whaitau le I tūlanga I tato tiute ma taxes o vaenga na le I le whaamama abenga. Usala ya ese mai e mawhaiona toi a watu ele tupe le aluanga I le tiute mai I le tangata le whaataua. Mo ainga awai Elena tilo le vaenga le tato komiti whafo e ainga le mawhaina e anu o kasa wafi. Mai lai whaatau I tato wafi e te tonu I nei Samoa le available. Ia vaenga fo inga lai au mai fo I e mawhaiona e anga vaa. E au mai lau tau sanga o na whaatino I lea le loilonga le tato official tiute. Ai le whape koe reimburse le tau o le afi le te aluatu whaatau. E le whaamama avenga. I le au mainga I lalo le tau atua. Wa ai aru whaatau mai lawa iai umai lunga le tau o tiute ma vaenga ngau taxes. A whapela lena whaatau I nei I se company nei. E ma whai ona whai lau tau sanga I ave ilu ai se whaamama avenga. I la wafi leo whaatau tono Samoa. Ai mei se ana I tato o le tilo le nai ainga ia But tau pela tato local distributors. Le fo iai tonu ia nga va ai local distributors. O le tilo le tato malo inai ainga le mawhaina e alu wa oka. You need a local distributor. Le whaatino nga vaenga ia. Le fo ilai ia nga va ai to tonu I. Ai te tau fo ilau na whaatino ia pepa o whaamtalanga maenga nga. O le ilo ngā ia. E tu sai malpoloa ina. Le whaatino tato mtanga lengo tiute. Titilo tile sipo lenga o le fasili lena tu inatu e tu stala leo o le safety. E ei se tau popo lenga pe concern o tau I le saunga le mu o le ngā runga whaatino lea I le whapipi na o afifo le mtultuli atu e tasesa. O le responsibility le avatu ia le ainga. A whaapea fia whaatau sa wafi. E te tau pe ona ta ua fo ele fionga ia faunu. E te tau ona iai se whai ele tisi. E sa we whaatino se iloilonga ma se tūlanga le assessment and energy audit. E le cost ngā le ainga. O le tūlanga le vato e whaamama avenga le I o tūlanga o tiute ia ma tūlanga o taxes. Le whaapopo I lunga au mai ai la wafi. A le tūlanga nā responsibility le nā le ainga po le company. Tuloa. E fia sa ata tau wa fia tau nu ule we Samoa te mi le we kono. E lima. O le lima la le ngā leana e sau noa a whapea e manuia. E maua mai ai megawatts e fia. E lima fo. Ma le si lima le maua mai tuai tale whanga. Le sau noa e maua mai le si lima megawatts mai tuai tale whanga. Le ai se sea. Na le lima la le o mautino al timi nei so o fela au mai ele si lua lima. Wa fe tau no wa. Wa fe fatino ai. So le lua lima le exist. Tato wafi le fia. E fata se ma tato wafi vai le te menei o ma wale. Fia ngai fia me ka wat se mai ai. Tu sai e te tauna lua se fulu me ka waki o na lo fale tonu la li si tasi te menei. Fia tu sai Talfanga e lima. Talfanga e tailua. Hallelujah. Ia, ai tolu afi le talfanga te minei. Ia, ai fua fo ila mala ile te leo le mai. E fua ile vai a tatu afi. Ia ona mawaile le lufulu lua, ma le lima ia fifo, mawaile lufu fitu. Fema ele si tonu ina ia. El tatu afi fulo sou, el tatu afi o ia lau, el tatu afi falol fe, e vu tatu afi o loto Samson. Tufi mai ai si a. Le no mawatu le amatanga lo sanoanga. Le no mawatu le amatanga lo sanoanga. Pe matai fou le tuwia. Ile pe fa fose ile na pe ai ele fa proclamina e tau na pe per melento quelle sa. Ai pe le na esa no esa ule ao ona puniti la ia lea o le la ona lusia ila ia le na tonu me ka wax. Ai te tau na pick up e ile vai, ile hydro. E fatu atupu. E masani ana, ne ei fa vitau ni fa pena te mini.
le masani na pe so to el tatu intasto fide ai ma tu te tango fiala tu e ave se fu le fa pe wa tinga inga kele le fida ya la su ile o lisi fida fu le ina ya fe pas ya ia tu langa le o le pe o ya ni fa fita o ni fa pena tu langa ona la e o le mea sa ye momo o le asa le ya tol tatu generating capacity mai o i fia so se taimi ala e sa te le tatu receive ya apa u ese la e tatu so e pick up me tatu wafi fia e me tatu wafi vai ai ono le tulanga la le wa le ai se tatu wafi le fia le tasile le lima apa u ese la vanga le e le ala se me ma tu te tua ia ina le ave ese o si vanga le lot ina ia one collapse el tatu system ia o le taimi nei e tu sa ma le tasitasi ma le lima me ka waki o lo mo mai tatou maa le taimi nei ia sa o le lei ona o le tulaga foi lea o le tatou tusa e o le taimi foi na tuina mai i le atuiga technology foi le tau te whaongaina sila fia leo tatou ani sa moana mua whaongaina tuiga technology tonu o le Pasifika ia sa matou ngā lua whatase ma le company foi le Tesla ia i le temina ia e mo ilo ia ele i le lei atu to fo na va ngol na tu nga technology le wata to lo ne talento fe lo ai fo i Tesla le vai se talwa sa ole o le ala le alme na ma ko ai pe fa o na wo le atu to fo le na e tu sa ono nei tau sanga o ia tatou mai ia ma o fa solo fo ia le tuinga me vole le wa makana deteriorate le life o ma e firma e ia le loti o i paleolo ia le si loti le te fia lot una ana tasimal afame ka wata ia tasime ka waki o lo mo mai o i fia ia e lima se lau kilo waki o lo mo mai o i paleolo timi Ia te minei tu sai leanga ese ale le loading fu le demand le tunu painga ese le aso o le tainga i o le vavea e le titi e le demand le tunu ia le te le ina tai fu le se fulu por sulta si o toi ola ato le tunu no lo wa fa solo i lalo le demand e ia ila le taimi fu le titi le demand ona vanoa i lo le o tatou wafi e tape ia e fai le service fu le iai ia lo ia sta mai pole ai lo ia il fatto tuanga il tato fengalwen ia fatta sema engineer company ai le am fan fo io mo fatti tau tiute tau fu fatino la to lo longa fa lo tinoa ia na fatino ia mai ngane
Ia a whaitawa ina koi ngā hori kuare mo le anga kusa isa. E siriere anu koi ngā whakaumisa kusa isa roi whakakumu o le fō. O le mukua tele o le lave lave. Le ase sila e lam tō komiti. E ise au wala whawhai mō fie. Ia wa lea whape wa lima tau sana taruna mai kusa isa. Au lea tā pā mai le li siti le whatau e kusa isa. Ia a whai wa le roa le li siti mai si uma o whamtalanga lai mana au. I la tūtiro ia. Ia sila bela e tu sa le tang mai le fo e mai maulo ke ni ka sa mai e se ka yo lau ka sa ia malo fa No, aftai. Ia, na fia fa manino tu lava, na wa circulate atu ia tato polo inga wa sainia, o le tato form fo ina watu ina atu alo ia, o le form alo ia le nai ka fatino. La ne sa iai lava ia nai popo lenga fo isa iai nisi o le malu fo le atu nu fa pe iai le form la wa circulate. A lea fato a circulate le official form o tu ina atu ia ma le tatou polo inga o whaapeana ma e a o na sainia. O le tūlanga o le whaapea o le form wa tele fo ilau pepa o form tele whamtalanga ia nai tau te sila fia le e le se tūlanga whaingo fie. Ia le tūlanga nei wanga ia i fo i le tatou malo ina ia whaapea o na whaamautu ina le tūlanga o le afianga wa iesio tatou atunu. Ai mai se lawe no fuanga nei wa afia. Ele whasosoina o le tātou ele tise. Mai, nā fo etu ina atu ai fo ila nganga o le form, ele o se nganga ina ia whaatele ngaruenga, a le nganga ia whaamau maututu mai whaamtalanga. O le tūlanga nei e tawana whaatino leilei loilonga, ia e ai fo ia nisi ne i te ua whaataalo mai le whaatumunga o le tātou form, ia a le naunauta inga, ia maua le leia le tātou malo, le ata o le tūlanga o le afianga wo iai. Ia le tinan mana tama matutua ia la ia lava sui o ainga malolosi ia me la tona e me faina so soania fa tumu form e moni lava e tele pusa o le form a tau tanga i le ia e fai ngofia lava tu langa o vatu ele fesili ma au mai ai ta le foi a vatu le ava no a fa pe o la pusa ai sa wole ma wole li siti ia tu ina mai tonu i e tu li lofo ina ele tato committee fa foi o nei tele whamtalanga e tawana au mai, e tawana mai pepa wha maunia. O le angafo ina lawa abatu ele form tuli loa ina le mita, le numero le mita le ainga, la ne mātou te ngaru loa uma mai tūtino le malo, ai mai se la le EPC, wha maunia ai, le mita le ainga le wa mai le tansanga. E iei fo ina awa noa, wai ese, wai le ala na pe e tele atu, la ne ese va ainga e iai, o tātou au ainga, o pisinisi, wha la potonga, o a onga, ia e also include ai fo ia matatou fa la positonga le malo o matatou mtanga beka e ia la vainga form ele mo mi ona fa tu mo ainga mo fa ta inga na tu langa la va fasili o lo nga I tatou au ainga ia en fa ona tali mai ai tai ia o le vaenga fo e pena tu ina tu ai tato emergency orders o le nganga fo ilea sa ngā ruro ele committee whaafu ia awane ia ingi loopholes le tūlanga la lea ia ma o le tūlanga patino ai o tato po tato wafi mos whaata inga o mea tō tino a seta tau ele tisi mo le generating o le ele tisi ele for commercial purposes Paule tūlanga lea ngā vaai ia o nai o tātou ainga po company le whaatawina nei ia tātou wafi. Tūlanga o tātou wafi ma vaenga mai whafu e au mai sao more the purposes of electricity generation, tūlanga tau storage, ma le tūlanga tau distribution. Whaasosoina leo tātou e tisi. E le au fiai la vaenga whape au mai tutonu for the purposes of selling.
commercial sale ma ia fo ia inga I ia o lo whaapea o na mata I tui nai le au mai o ia whaapea wha o ngā le a inga generator langa electricity a mai koe whakangofi sao le fo ilai lalo I tato polo inga ia e mwhaina mo lia so I le tulafono ia vaenga whapena o le tama whainga lea ia awane I soli tu ia le avanoa wa au mai fui Mosef Sosoani I le malo le atunu whaapea tato business ia wai ai tato wa ato tangtanga ina I tato pepa nailan watuai whaasalanga o se tangata pisinisi po se whaalapa tutonga leo sa ia le nei polo inga e olo whaasalaina I whaasalanga nei whaalea ngā ina whaamauninga o tausanga le tuusauno ina o tiute I lunga o loa whaaufaleina po toe tutongi ina o tiute na tuusauno ina I lunga o loa na whaamaunia po whaasalanga uaia ia I lalo o tulafono talafia ngai o lo tauto nei Mafua mai I le a le whaasalanga Pe a leo sta ia inga o le tu ina mai tono o tato emergency orders nei pe o le whaata inga lena e tu fasili mai ai. O le purpose o le au mai tono la wafi e generate ai le electricity a low a inga po o lau business. Ai a whaape e moana le ata o lau whaata watu I sesi e mo li ai la o I lalo I tato tu la fono le. Ia o le tamo whainga fo ina le ia awane I tu sau noa fo I le ava noa wa au mai ai ia o ia tau ia whaapea na o sa o lava I le tūlanga o se sosoani o whaamama a venga I tato ainga I tato business. Tai o le tatou iloilonga le whaatino nei ia e fuafua fo I le tali atu o le malo I whaamtalanga ia la au mai tonu. Ma ele mawhai fo I taimi nei o na o whaamautu atu le tūlanga a mea o le a whai se sosoani tau tupe. Pau le tūlanga tā ua o loanga ia le malo ia whaapeo na wao mai ia whaamtalanga. Ia fianga ia tu tonu o tatou ainga, tonu o tatou pisinisi, tu tonu a onga. Ia mai si tatou vaenga o e tawana whaamautu wai ia ona tāpena I fo ila ia fe sosoani tala fia ngai. Ia mai sau fo isi taimi ia ona whaailoa tu fo ileo tūlanga lia ai paule tūlanga tā ua le iai nei loa watu tua le fōm whaatino mai la ia o tatou whaamtalanga ne taun tu whaatasia ia mai lua vai aso ia loa watu ai tua le avanoa. E iai le iloilonga o loo whaatino le mtanga luenga wa le mātou te whiutangai. Ia I le tūlanga le o le broader impact socially I tatou ainga nuu ia mafio anga. A le tūlanga le tuli loa au pito le tatou form lea o tatou vaenga I waafia I tutono ainga for damages. Ia le ngata I lea o tūlanga o mea ai tu aisa mos whaataita inga o whaalea ngā ina maafia I fui ia le tūlanga I o tausingo ainga ia po business fo. Wa afia fo ia tūlanga o lato revenue o le mawhaen whaatino lato au nanga wa tapuni o na wape power. Ia o vaenga la ia le tilo ai ia le tatou le form lea. Ai ese a nisi so esuenga fo ia lo whaatino I tuatu. A so esuenga lea e maua mai ai whaamatalanga o na fuafua I fo ila ia o tāpenanga le tatou malo. Musa sosuani. Ia tūlanga nei
le lima lea mai. O le iei le lua me ka waki e wisi. Ia a whapea e whapita te wawhi e li. Ia ona whailolea te fo ia le whawhitau le tau whasoso. Aolo iei lunga wawhi e lima le tato wisi e lua me ka waki. Tu sape whale tongu te alwhanga. A le lei mai fwila le awhile te alwhanga. O lo whai whaatino inga luenga le temine. Ia o lisi na extra capacity mo tato. E per tu langana e a whapea i ni whawhitau. E ma fua mai lapa no le ua whitai i tātou ma le teimi o mungala. Ma tu te wha moe moe ala i tātou a whiwai. E whesoa soa ni le tātou a whi piso i e te mene e o le whao nātua le tisi. Ngā ho ala le teimi fo le fua hua ma tu vai atua i le whitau. I o nā tau whatatale titi le se i umal whao ngā risi vahenga i o nā te whao la tu le o le nama. Ia mana tonu kali te o tātou whawsig, mori atu rea ngā whawtai kele ia i tātou sema la whasarau la kustal, whawai ni koto te ia, e whain tātou i te wai ni ia, so mori atu rea ngā whawtai ua whio, whawai ni koto ia e tali e whaini so whawsig o mapenao, na whawsig e whain sema kustal, e ngā te ioro mano tātou tu, mo tātou sema kustal, ia, sano sa si whasfou na whawtai te whaini se tātou mo kala papena, ia e whaini so si ia o